clear tu te chibayule tunchum kan video chuan a tho thumna tana post office Hnaruak Gramin Dak Sevak GDS branch postmaster BPM le assistant branch postmaster ABPM Hnaruak chungchang kan en ho le dona post office na atlin theidan tur tips le tricks chen khatte kan soi ho don bokani tin Mizoram Police Department huaya group D barber interview hun le mun tur update kan soi tel don bokani kumin sahni somni le pathumbi ka hian post office Hnaruak hi tam khop maya kumin January thla khan post ruak singli zaria somre le pakwa zet an lo latawa Mizoram bi ka post zale som pariat arwakani atho ni nan mei thla khan post ruak sing khat sang ni zaria som ni pariat an la lea Mizoram post zale somli arwakani tun thla July thla hian atho thum nan an le dona India rampuma post sing thum sang ni vel arwaka Mizoram post eng mozat arwak le tura hangai ila post ni ai tam porwak mai theni ai claim ai tam khani mai theni confirm ala awmte alawani tun thla July ni somle pathum khan short notice anti chuak tawa official notification hi July ni somni le pariata ti chu ani le donani July ni somni le pariata tang hian online in form fill up thenga tin official notification a khan state wise post vacancy kha chiang takin tarlan ani dona video te po karon siam le don nia post work zat kan soita kan khanin singthum le sang ni borvel ani dona hlo hi BPM a singkha sang ni atanga sing ni sang kwa zathum somria din karvel ani dona dak sevak ABPM hlo hi singkha tatanga sing ni le sangli zali somsarin karvel ani dona ni deal theide chu class 10 metric pass chin ani a tin Mizoram chunga post deal tur chuanin class 10 a khan class 10 board exam aniang chu class 10 a khan mizo subject lak tel angai ani mizo diktak mizo tong thiam tak po lo ni la class 10 a khan mizo subject kan lak si lo chuan Mizoram chunga post kha kan deal theidon lawani kha kha kan hria chian angai ni kumsom pareta tanga somlin karta na deal theidona STSC tan kumsomli le panga thlenga deal theidon ni tin STSC PWD persons with disability rol ban lo te tan khan kumsom nga le panga thleng dil na chance om don ani post office Hnaruak Gramin Dak Sevak ABPM BPM atlin theidan tu tips then khat han en le ila selection process hi kan soi thin ang khanin class 10 mark basis ani dona document verification kha om le don bokani post office Hnaruak selection process a hianin written exam om lawa personal interview po om lawa zirlai khangai lawani class 10 mark basis an lak dona wangin class 10 a kan mark sheets kan result kan mark percentage kha apoi mo donani online na apply turani a thilhar sa engma om lawa STSC tan phei chuanin application fee kha choi angai lawani kan ti tu le ti lo tu then khatte online form kan fill up hian class 10 mark kan fill up thina online ani wang mai khanin mark kha kan du sat tam tak tak kha impact lo turani fill up pop lo turani kan form fill up le class 10 mark sheets kha ain milem ain angem ti kha an en dikle thina chuwang chuanin aloin mil lo ni chuan an reject le don thawani form kan fill up na khanin mark kan lo in petreu ni chuan class 10 mark basis a selection kha kalpui ani miaw wang khanin min lo select theya kan tling theya amai ro chu khatianga tling ho document verification nei tura an ko khan document te mark sheets te khan chekanga chuta chuan alo diklo ni chuan kan online form fill up mark le mark sheet chemi khai min lo ni chuanin min reject le don thawani chuwang chuan film khur atula mark diklo kha chutlu lo turani class 10 metric result nei thatan chuanin chance atha achuti rwal chuanin result nei thawak lo tan po chance kha thawani engtin nge kan ti chuan Mizoram chungbi ka po khanin district sanga khanin posarwaka posting kan select na mun post kan select na mun class 10 mark muthadeu khanin lo select lo ta se kan khuwa kan veng kan du na mun khalo select lo ta se keini tan entinan for semo distinction na pass lo tan po khanin chance om thawani posting na mun pakha zela khanin first rank first merit list atanga fifth merit list thlengkha an ko thinani chance omani entinan scholarship PO kha kan lo select ta scholarship PO post thangho zong zinga ati thaber first rank first merit list kha an ko masaberanga
document verification te an nei anga document verification te an nei a khanin an tenan form fill up diklo te mark diklo ang chi khala ta se mark kha muthavio ma sela an reject don ani an reject ani chuanin second rank third rank fourth rank fifth rank thleng khanin document verification nei tur khan an ko don ani mark khalo muthalo ma ila a top lampo khalo ni ma ila chance ka ve tho ti na ni chu tin scholarship pio thlang ho zinga khanin mark muthadeu te ho khan e an lo thlang lo ve thei thowa 60-50% mark lek muchung khanin class 10 muchung khanin tlin na chance kha ve le tho bokani post office na te hi thil dang ti pa le ai kal emo lak tum ril rutan chuanin ti lo lo kha fin thak mai theya thok rei pe lo le thok thadu vak lo rei lo te bang le mai thin tan chuanin a buai thak do hlek thin ani na dang zawng pa in emo coaching kalpa le in sireng du tan chuanin di lo te po a fin thak mai the ni kan ria tur poimo te January thla a post office na atling first rank first merit list atanga fifth rank thleng kha an ko zo to ani kha kan chin chi anga ya tin May thla bi ka khanin atling first rank kha an ko to bokani tuna hian second rank second merit list kha an ti chuak le trap to wa postal department website lama khanin kan lo ngai ven thin don nia tin document verification nei mun chu aizol treasury post office mun puya ani kha kan lo chin chi adon nia document verification ti tura select kan lo ni pon document verification kan nei na mun tur chu aizol treasury post office mun puya ani don ani tuna chuan thlama salama Mizoram Police Department waya group D barbar nalak chungchang kha han update le zuaila notification an ti chuwa khan group D barbar na dil tu te zawng PHQ chu police headquarters mun pui aizola tun thlan somni pangale somni paruka interview nei tura kalvek tur ti kha ani ya thu chuwa chuanin amai ro chu deal tu an tamta ka wang le ahmunin adol don lawan hret wangin interview ni le ahmun tu te chu son hlat le postpone ri ani arang lamin hriat tirna anon te chuak le don ani Mizoram Police Department website a khanin kan lo ngai ven don nia ka website Kamliana tatina hian Mizoram chung le pon hrang exam na inbuatsaihna tur study materials question hlui le solve important question kan tiang chi te kha PDF a chiar thele download thein kada a kan lo tlove thin don nia website link chu hemi video description a hian kada a kan lo check out don nia